Assalamualaikum Cina Ralun. Puapa? Nyo kalun tok dro be deh ne le urang dro ne. Kena urang dro ne tetot lun yang kalau lun ju alamat pi hana toto halim pap palih kilo. Behe ba Facebook telun ju alamat musaboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lapal-lapal lom. Tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulawung yo. Bah, jak lung pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, nepekat. Ya, nepekat. Ilung yo ku kurung drone nu. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang laknat tilah purite-purite Islam nafek. Mube ukai ya. Hana temakut. Hana gundah, hana pernah goyang lom hati lung nyo. Tubuh lung nyo belum pernah goyang. Bah, benar tu pulih urung drone. Ya. Bahpi orang drone nu tenak lung, nu hina urang si lun, nu hujah keluarga lung, berang kapu je nu pegah. Namun lung hana pernah bengeh ke urang drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesra yang kelih ke bab fitnah bab media. Ya, nyukon memang lung yo lung ya pegah banyak banyak nang bercutan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih Islam nafek. Ya lit ma gede musaboh na pule lung hargai putih-putih Islam nafe. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngepulsa apa ikun? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengut masyarakat Aceh. Gaduh pahala yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabeh mtaboh do penguasa zalim dum ulama pali. Haram jadah. Memang lah lebih mulia kafe yang saleh yang god akai, lebih god mulia kafe yang god akai ketimbang Islam munafik. Panen hana payuh bule dengku. Payuh ngelui nyo, payuh kalimah lui nyo. Panen payuh bu. Cipramele dak di hei anu murid abu mudi dia becut. Tak hawa aku nak tenak. Itu nak mak ke banyak. Tak beli. Dah. Oka cipakat hei kru le lihat. Aku hei kru lon tu kagak doh. Lon hei kru parah tak kru lon mana ya turi. Ubena ya gitu lama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancur. Hana kekal tengok khayul masa. Benda depu becut. Yang kon ulama. Yang dong bak pintu penguasa zalim. Yang kon ulama. Namu pong. Nah yang dong itu panggung lom. Ajak masyarakat untuk memilih. Milih maju. Macam kau ulama jino. Nah lom jangan mencatut nama ulama. Jangan mencatut nama ulama. Anu di ketua DPR. Ketua DPD. Halam dah dupu-dupu ketua adu. Man pegah hati. Yang poh bangsa, yang poh ulama Aceh nyo. Bangsa Aceh, pakon je poh. Karena ulama Aceh lagi-lagi bui dum ka. Leh damai muyung saboh hali ulama. Mengsaboh, mengsidro hanjit tak pakai le ke ulama. Demi Allah lung pegahnya. Hana dusta. Lung lempah ya lung hujah ulama. Karena ulamanya warisatul anbiya. Hanjit sembarangan tak hujah-hujah le katanya manusia. Katanya apa duduk tetan depu. Mu kitab masailai hana tamat terkadang. Tapi long behe. Ya, behe ku tenak karena nabuti. Pakang ngon di nonton ni dia, behana nonton tegai pi video.
Karena itu kaji terpasoba itu kaji terserang lah Abu Mudi. Pokoknya media kalinya akan ditebit. Ditebit lah media baru kalinya. InsyaAllah beyo nurun-nurun bah. Tapi berteguh-teguh tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi saudara dua. Bah, berteguh-teguh becut. Long bahpi nanggap le urung don Wahabi, Syiah, Yahudi, Kafir, Nasrani, nyoje, berang kapujud. Tapi lun pujud roba Allah. Yang lun lawanyo, yang lun lawanyo Syiah laknat tilah jaitat ka dia ceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong siat ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Thonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urung Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi mesra getrimong fatwa nyan, fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urung undang Imam Syiah. Jadi segolom gu undang awal gu kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha saudara mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daya Mudi mesranya, yang kon musibah, yang kutuk Allah benar depu, kutuk Allah, kage pesampo ke daya kufar laknat tilahnya, yang dayahnya, rukuk di peharum, tapi kantin di mekat, di puka kedai rokok, di mekat rokok. Menyo mi gelas duanya hana pu ya dua rokok hana harum. Menyo ke gelas 8 ke gelas 12 nya hana harum le. Nyan halal bin halal. Mana je kebut ceram dua. Nyo pilpres kata. Truk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres hece dalam tuah ya subhanallah. Hantom pernah ta dengar, hantom pernah ta dengar ba inda tu tekon. Baba ulama lain ciga peharum pilpresnya ya subhanallah. Pakon ulama jino gepahala gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba riba gepahala. Kredit gepahala bagian-bagian riba kop ribanya yang gekih berjut ke hala. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Yang tujuan. Tapi hana pun dia coknya kesimpulan cederam tua. Total harum riba. Harum. Yang ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahu pilpres, yang bunuh depu. Yang ulama yo kemati. Yang putih ulama dong bak pintu penguasa harap tahta bujai. Harta bula. Sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai yang kau lama ike mentong ngai lung nyani lung tepiah haji nak aku pakai hana aku ulama ro kandengku ike aku lawan dengku ulama munafik ulama munafik ulama ustaz palih yang pegah harga mati yang kari yang musaboh ni pakai tok sido segai ulama yang mentong selamat yang dilindung, yang dibenci oleh pemerintah Tok Abu Bakar Al-Bashir. Yang wajib, yang tak pegah ke ulama. Yang ulama, ya subhanallah. Yang lagi-lagi nyana dia cek. Menyona taku aku nerok macam. Demi Allah long pegah Hanali. Hanali mensidro ulama Aceh yang pekong hukum Allah. Hanali. Yang naramai ki hukum pemerintah pekong. Bahkan dipu wajib. Yang harum andung kailo kalau lagi ami goreng tacok piring taglawa ke abu bi pali icah gunyuk pa kuat tut rukuk bele tiba
kok mah hari kok terjak belah kelafah di trom kau teku pipir kok. Magi ban lepu kok mah. Padahal lepi pelain ni ulun don pi tabe long na lumpi tabe lumpi kok ndong. Okey lah saudara tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tersambung berita lo.